wadingi garupa tawe mabaine jing ya yewe masale dia narampe hadis nekia narampe fong Allah subhanahu wa ta'ala inna khalaqnakum min zakarin wa unsa maaf narampe fong Allah subhanahu wa ta'ala inna khalaqnakum wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa min ayatihi saisa ipoleri tanda-tanda aku asana fong Allah subhanahu wa ta'ala an khalaqalakum min anfusikum maka da pura kina pancaji tu menang min anfusikum azwajan pasangan-pasangan ya min anfusikum betuanna min anfusikum berarti ini rupa tawe hanya bisa menikah, hanya boleh menikah dengan sesama manusia, tidak boleh menikah dengan makhluk yang lain. Ya rona rampe ayat na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.